السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشاطر بدار ما أنت محن جوجنا هالكن كاليفورنيا طبقا أتيس أوبوزيت كيسا وحكينا ماشي معنا وحنو معنا زقان درايفنج سكول أو هم بليين هنا بدك على ماشي برانش عصب لقى فري زقان درايفنج سكول ملفو على قصة وقاعدة ما إن شاء الله ده بدن بقصة ججبة قصة رقمة ما أنت ند هرب محوجة رد ما أركت لو برانش وكوكا جام كمد كيالو مدينة كاليفورنيا كيالو يوتيوب ولاية هاي ما شاء الله تيك توك نانجارنا لبا بقولو كن ودرايفنج سكول كأوه الرئي أو جار لبا بقولو كن فولوورز برتا السوشيال ميديا جارهان تيك توك أنت عشان ندي ولا شقين يضد فاميلي يضد كرجن جال ولا تاجن يو بوسكي لا ماشي جوجو دلالكي وحب عماشة لجوسو جاري كوسو دوادان ليه هاي dadka California degan Sleep Jollof ka section 3 mid cusub aan iga furnay dabaqan Atis opposite kiisa dadka jaamka ku yaalna mid kala xagga nigu yaala xaliyay ku soo dhawaada mar kale aad u mahadsantihiin da TikTok-na insha Allah balanta maxaa weeyla 300 oo kun inaan gaarnaa ilaa ka koreeyo aadana u mahadsantihiin mid kale maxaan ilmaamay mashruuca abokis maalinta hesho kursiga insha Allah waa hel doontaa بس أوهرة حباه شقة قرواسو سير وجرى شقة ترترى كوشة مشموع في كاليفورنيا وحن قال هذا دور نسين جوجيا سومالية يقول سومالي ورجال سأركيسين بعمها دورتا نكنا وصاج جبه بتك جالس أيوة كيسين بها حل إنه قوان كرينه قوان كرين أنا لو ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغيرت وما سنتين هلكن ما أنتوا حوجوجنا زقان درايفنج سنتر أو ميل دير أنك كان سكول الحمد لله سينس وعن فيلا يا 2017 كي إن فرني سكول كان وحاوي الحمد لله سكول بدن بدلي ما أنت وحن جونا آتيس BBS مول أو بس كذا أيام برانش عصوب كفرني أنا كنت بالدقي إنه أيضا تيك توك الله بقوله كن أنجرني وحان الله هاي ود ما سنتين all of you dadki nagala socday media oo online ka aan wax ku barno iyo dadka caadi physical xafiiska noo imaadaan boqolkiiba ma santiin asxaabta maanta la taagan oo asxaab meel dheer askala imaanay ayagana waxaan u celinayaa waa ma santiin man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah wa inaan markuu ku shukrino boqolkiiba saa way maasiin marka waxaan leenahay soo dhawaada insha Allah waxa ila jooga incoming oo MCA insha Allah and Shatabidar my friend all Zakan family marka waxaan leenahay thanks a lot assalamu alaikum once again nawashukuru sana wana Zakan kwa kutupatia sisi wana California hii fursa nitakuhakikishia bwana CEO kuwa tutafanya kazi na wewe hapa California. Kwanza ulipata fikra nzuri kwa kuleta branch nyingine hapa Zakan. Hapa California security iko sawa, kazi iko sawa, kila kitu iko sawa inshallah. Tutafanya kazi na wewe na uhakikishe kuwa vijana wetu wamepata kazi, kama ni wawili watatu hapa California wamepata kazi, wamefanya kazi na wewe inshallah. Na mimi nitawasukuma viongozi wote ndio tuweze kupata basari ya hao vijana ambao hawajiwezi, ndio wakuje hapa hapa Zakan, ndio wafunze gari, ndio wajishikilie kimaisha hapo mbeleni inshallah. Ya pili tutakusupport, uko na support yetu 100%. Kwa nguvu yangu ni mimi nimekutia pressure hapa ndio at least uilete Zakan, unakumbuka I think inshallah. Na tutafanya hizi kampuni zingine wafike hapa ndio tupate kazi na vijana wetu wapate kazi na California izidi kuendelea inshallah. Shukran. Good afternoon, habari zenu. Kwanza kabisa tunashukuru watu wote wa Zakan Driving School, whether ni walimu, whether ni wanafunzi, whether ni cameraman, whether ni kila mtu. Tunawashukuru nyinyi wote kwa kutufikisha hatua hii. Bwana CEO, Mwenyezi Mungu akuongeze na kulinde na ufungue branch nyingine mahali nyingine, tufikie watu wengine. Hata huko kwetu Nyeri tufungulie Zakan kamoja. Tujivunie, hatuna pizza lakini tukipata Zakan huko tutajivunia. Na pia tunashukuru walimu wetu wa Zakan wote. Mr. Julius, everyone, tunashukuru sana. So kwa California na tuko na mheshimiwa wetu hapa ndiye ametusaidia sana kupushi kitu hapa ikuje hapa. So kama sio jamaa by the way tungekuwa happy. Mheshimiwa, shukrani sana. Watu wako unawakumbuka sana vijana. Na tusimwangushe huyu jamaa tafadhali sana 2027. Si sawa? So watu wa California kujeni saa hii mko na shule, no excuse. Gari ziko hapa mpya KDM, KDN, KDO, tukuje sisi wote tusaidiane. Shukrani sana.
Thank you so much. Naitwa Willy Senior. Na tuko hapa California Ward kama youth leader wa California Ward. Thank you so much. Na appreciate hii opportunity umetuletea. Najua. Na mheshimiwa, thank you so much kwa kumake sure pia hizi vitu zimewak California. So na take hii opportunity appreciate sana Zakhan kwa ajili indo I think the first driving school tumeona hapa California Ward na hakuna ingine. So najua sasa hivi vijana wetu mtaani na wale wengine pia tunawakaribisha hapa na najua wengi watapata opportunity hapa. So come on, come all, let us join this driving school. Thank you so much for this opportunity. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhammaan team Zakhan kulligiin ilaahay ka soko waa mahadsantihiin. 200 ee kuna na gaarsiiseen annagoo team dhan ah ma sha Allah. Wallahi waan ku soo dadaalnay waxaan ka soo bilaabnay waa ogteen jiraan jirta waxa la dhahay hoos laga bilaaba korna waa loo socdaa. Baalka waan ku soo rafaadnay waan soo wadnay alxamdulillah haddana waan gaarnay waxaan jeclaan lahayn inaad gaarsiisaan 300,000 mid kale YouTube-ka asxaabay YouTube-ka waan ka jiifnaa haddana gaarsiisaan 200k baalka maxaa la dhihi jiray TikTok YouTube-ka bal booqda insha Allah asagana isku day inaad gaarsiin kartaan inta aad gaarsiisaan 200,000 hadduu Ilaahay yiraahdo ninkana waa insha Allah 2027 MCA-ga California insha Allah ha ilaawina baamaha ha ilaawina insha Allah taala waa nin maxaa la jiray hawlkar leh insha Allah hard working man waay marka insha Allah team Zakhan waa salaamina insha Allah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم هاتنا وحان كسوغنا هاي حارون تلوات زاقان درايفنج سكول يا حرق جركي مانتا وحانا إنو جرها قدوميها دائرة حافظة كاليفورنيا يو صاحب كيس شتا بدر ماشو حاكم مرنين دالينتا يا معلمين تا يا ضمان بحث زاقان سي او غايا تاغن حرق جرا وحارون تلوات زاقان ومانتا يرقشه